जिथि इउपिपिएलनि गायसनथाय सान इउपिपिएलआ 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव जोनोम जादोंमोन। बे जोनोम जानायाव गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्मखौ होनाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय नैथि आफादगिरि हिसाबै मानगोनां सिएम प्रमद बर' सार बिथाङा नैथि आफादगिरि जानानै दिनैहाय सरकारखौ सालायबाय दङ इउपिपिएलनि जानानै। दा मानगोनां इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोना जोनोम जानायनि जि उद्देश्य बेखौहाय बिटिआरआव सान्थि गायसननांगौनि थाखाय गोबां उद्देश्य लानानै इउपिपिएलखौ जोनोम होदों आरो बिनि उनावहाय 2020नि जि बिटिआर इलेक्सन बेवहाय सरकारखौ दानो मोननायनि उनावहाय दिनैहाय जिबायदि खामानि मावनानै बिटिआरखौ गोजोन लाबोदों बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। दा बे गोजोननि थाखायनो जोङो दिनै गोबां समाव मोनाबाबो हर गेजेरबाबो जोङो गोसो बायदियै गिदिंनो हानाय जादों। दिनैहाय जोङो जिथि इउपिपिएलनि गायसनथाय सान बेखौ फालिनानै जोङो जोंनि इउपिपिएलनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय आरो फारौ गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो दिनै दा दसे उनाव जोङो बेखौनो लानानै इउपिपिएलनि जि उद्देश्य थांखिखौ लानानै पाब्लिकफोरजों जों सावरायलायनो थाखाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बियो जोंनिया समा एसे दंबावो हिसाबै जोंना गासिबो रेडि जाखाबाय। दा डिक्लारखौ होनो गोनांल' दंसै। दा बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि होदों। आफादनि जि थांखि आरो नोजोरा बेलेग बेलेग बे हिसाबै जोंनाबो साननैसो उनाव बिखौ फोसावगोन होननानै जोङो मिथिनाय जादों। আজি 5 আগষ্ট ইউপিপিএল 10th ফাউণ্ডেশ্যন ডে। আজিৰ প্ৰথমে আমি আমাৰ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ আছাম শ্ৰীযুত উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক আমাৰ ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমদ বড়ো ছাৰলৈ আমাৰ ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা চালবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ওমেন্স উইংছ আৰু চালবাৰী ব্লকৰ আণ্ডাৰত ৰূপহী প্ৰাইমাৰী তৰফৰ পৰা আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমদ বড়োলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আজিৰ দিনত আমাৰ এনেকুৱা শান্তি পৰিৱেশ এটা আনিছে য'ত মানে আগৰ দিনত এনেকুৱা শান্তি পৰিৱেশ নাছিলে। য'ত মানে শান্তি পৰিৱেশ থকাৰ কাৰণে এতিয়া অহাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰত এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ পৰা বা অন্য বিভিন্নৰ পৰা আমাৰ উন্নয়ন হৈছে। কাৰণ এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এডুকেশ্যন ছেক্টৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ছুপাৰ 50 দ্বাৰে এতিয়া IPS IAS হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ফ্ৰী কোচিং দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে আমাৰ নীট আৰু JEE য'ত ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবলৈ কাৰণে য'ত যিকোনো এক্সামত ভাল পৰিৱেশত এটা আমি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আমাৰ এটা শান্তি পৰিৱেশ আহিছে। যিহেতু আমাৰ উন্নয়ন হৈছে আৰু এটা হ'ল আমাৰ BTCত আগন্তুক দিনত আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম আছিলে। আমি ইফালৰ পৰা ইফাল যাব নোৱাৰা হৈছিলে আৰু জাতিগতলৈ আমাৰ সমস্যা আছিলে। তো মানে এতিয়া আজিৰ দিনত আমি দিন ৰাতি ঘূৰি থাকিলে আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই। আমি বিন্দাছকৈ আমি ঘূৰিব পাৰোঁ, প্ৰগ্ৰাম কৰিলে য'ত গ'লে আমি যাব পাৰোঁ। যাৰ কাৰণে আমাৰ BTCত এৰিয়াত বিজনেছমেন কৰে। আগৰ দিনত ৰাতি হ'লে বিজনেছমেন কেইটা মানে আহিলে ৰাস্তাত ডকাইত হোৱা চুৰ হোৱা তেনেকৈও আছিলে, গোলাগুলি মাৰি তেনেকৈও আছিলে। কিন্তু আজিৰ দিনত তেনেকুৱা নাই। আজি শান্তি এটা পৰিৱেশ হৈছে। সিহঁতৰ কাৰণে আমি BTC প্ৰমোদ বড়ো ছাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ পাৰ উৰণি আৰু মাৰ্টিয়াৰ্ছ মানে হেৰি কৰিছে আমি। আৰু প্ৰগ্ৰাম এতিয়া হ'ব আমাৰ খৰামাৰা ফেচিলিটি আণ্ডাৰত। এইটো ইলেকশ্যনটো আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ লাষ্টলৈকে হ'ব। আপোনালোক সাজু আমি
100% সাজু সকলে কেতিয়া আমি টিকেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব আৰু কেতিয়া আমি ইলেকশ্যনটো ভোটটো দিব পাৰোঁ সেইটোকে আমি আশা কৰিছোঁ আমি 100% সাজু थैंक यू अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जिल्लायाव बेखेवजाबाय बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो जेरै सि जोम गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय पार्टी वेर एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल जुथा बुट आरो स्निकार्स सोलोंथायारि फुथलाफोर पाजलफोर बोर्ड गेम्स एक्शन फिगार फुथलाफोर आरो गोबां आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार फिडिं एक्सेसरिज स्ट्रलार आरो गोबां एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज गहेना बेग सानग्लास घड़ी आरो गोबां फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटल डिज्नी बार्बी गेरबार फिशर प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल हट व्हील्स न्यूबी हार्लिन मेडेला टेम्पर